Marwai pai tongo borong gana hambai ini bisirang sukses manik amothani ozamarok ini asokjak oro nugui mangkha eon lagi sini borong gonang khorokni asokjak bon bisinte kita koknalen kakak bahai ini sini mungkin cara berlah ani lumke indra pada namanya hai bố bây giờ hai kỳ sau mà 1970 Abe ketal, mama ni loge si engage bank haka samuro goba, Jesus Kristo di samuro goba. Ke 1976 ruang Theological College of Thangka. Ke 1980 ruang yang Jerusalem mamai Thangka. Menepore ke 1985 ruang yang Reverend Sip Maka. Dia udah pun association no, sang matangga. Dia Arab Sion pada pun jaga rawat transfer rawat saja. Ke 2008 ang Amerika. Okay. Tapi ke ang ni lawan tanggut te sami local mata one English ngai matang tahu. Tini ro parliament ike silver golden jubilee manika mata wo share kaya ni banggai contoh baik malai ni banggai kaya ini tu Sunday ini Sunday ni program ni semua item kaya ani tanggup konang share kaya ni tanggup yang sini borong kena ada foto dah senai tolong senai kon bisinte kisah sini lainnya jadi sini mungkin saya agak deh angke manusia Baptist Church ni periksa member 1972 ang kuila Kristen ngalawe bisa serjoma sini borong gonang bukho krale borong ni kelai kah torbang deh oke ham aro tamahi phale mani ini orang rangsak isi derman jaga nih tama motha torbang motha oke ham yang mudin logena angke khakupun oh khakupun sina manika yang ke saud yang mana oh saud ya luman aro nika oke boleh oke eldarok sebelah eldarok belah dikon rok ada dikon ya awas ya dikon na bomo thani dikon orang deh ya lumah saud ya lumah oke tini orang temani phale mani ba ini orang di sini Manika mota sami bisirang saja sorkal mani kalau golden jubilee pelajar kalau mazal lagi mana balai khadong jalna balai khadong jakta oke golden jubilee mama to pai ko ni bepa ke boyos ro usuk jora de matong no matong ya mani ding hai mani mechipan jubilee mazak mama ni ba pai ko alada ni mone makaita ini sini mung
ani bumung ke jogo jamatia South Jalakma Baptist Church Mothani members ke tama khai to amne mothani wata dikon da komo dikon crop service ke oke hambai yang ke sini mengraga deh Ani bumungke angke yalma mothani. tama khai to mothawo Mothani member kata member X ada president. oke Jadi orang parlimen ini orang mereka mothawo rangsa bisi tempalanya jagawa parlimen. oke oke tadi korban sekali Senta kurti gama malek kini parlimen. Hai, ini kan ada komnya. hambai oke sini mengraga deh isa interview tini tama solai to ro Oro manika mothawo tini golden jubilee ba bisirang sakten. bisirang saten oke oke nini tong thai ibat mothani Ani bumung bumung sasidi Ani motha bumung ki kijaran Zomatia te anggota Berbeti Women Society ni sekretari anu mota ke Bangpur Berbeza. yes sampai balai bisa nahalan ke khatung zat de tini balai de tong tho mereka tampil lagi golden jubilee non manoi ibake bisirang sakte no manoi khas rangjab lana kabung se kaitoni samung tanai ro bhaja kaitoni samung tanai ro farau se bhaja Sani UBN workers from Singo, we are frozen awo. Sani 7-8 from okay, sini missionaries of Wayakumba sini somewhere like 10,000 around. Tini rawo bhai tongbai. Lepas kan khatung leja. Sini sampai dia tu kalau sang Christian ang mani, jadi si kaya bah kakak, bari sang ini belakan khatung, belakan kayak topir mani, bising itu, jadi kakak lagi, oh bebas, bebas keplaing gay, jadi si kaya bah kalai makan. Awam bari kaya tadi hampa. nini sini mo Anis sini mungkin ang UBN worker as an evangelist Joseph Jamatia. Ani posting kita pun nazilawo. Ani motha ke Nograi Baptist Church. yes hambai oke hambai